Азыр эң чоң проблема Кыргызстанда не десе, свет эмес. Кыргызстанда эң чоң проблема не десе, суу эмес, таксыр. Кыргызстанда эң чоң проблема тил. Некен? Тил. Биз сүйлөгөндө ондойлу. Тилибизди тартайлы. Алла наразы болгон сөздү сүйлөбөйлү. Элди талкалай турган, мамлекетти талкалай турган бул тил. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуга чейин айтты, бул дүйнөнүң чипуха, ахиретиңди талкалай турган тил. Тилинин Абу Бакр Сыдык разияллаху анху тили мындай кармайт эле. Түшүрө турган жерге түшүрүүчү ушул, дозокко түшүрүүчү ушул дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям осият айтса, тилиңди тарт дейт эле. Биз бүгүн тилди бош кое берип койдук да. Тилге демократия жок. Tilde, İslam'da demokratiya yok. Tilge çektöğü var. İslam'da subhanallah meyli. Söz hukuku var. Söz hukuku var. Söyleş gerek. Akın var söylөгөнгө. Bırak karağınız. Sizden hukukunuz, ikinci hukuk adamın hukuku baştalgan yere toktayt. Bırak İslam dinde Kur'an'a karay turgan bolsak Allah Taala söylö madaniyatında mınanday dep aytat. Bakara suresi. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا Sizler adamlarga söylөгөндө, adamlarga aytkıla. Linnas dedi. Adam musulmanlarga emes. Bardık adamlarga. Husna, çıraylı söz söyle. Al sizin dosunuz bu, düşmanınız bu, jagabı, jakpayбы, çıraylı söz söylөгөнгө biz buyurulupuz. Tak. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Жақшы söz söylөгүлө. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا Jumşaq söz söylөгүlө. Kim aytat? Bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala bizi jaratkan. Tilibizge buyruk berip atat. Söylөгөндө. Emi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Men kana yu'min billahi vel yevmil ahir felyekul hayran aw liyaskut. Kim Allah ahiretke iman keltirse söylese, жақсы söz söylesin. Bolbosa unçukpa ele koysun deydi. Tak, gıybat nemenen bolat? Til menen bolat. Tuhmat nemenen bolat? Til menen bolat. Munafıklık nemenen bolat? Til menen bolat. Til jumşak bolgonu menen sööktörдү sındırat. Til kol bolsa jakınga ziyan jetkirişi mümkün. Til uzakada, uşul жерде oturup Moskvаны talkalay turgan til. Moskvadagi musulmandardı, Amerikada musulmandarga til jetet. Kurup жүрүп жетет. Кандай? Allah Subhanahu wa Ta'ala gıybatты aram kılıp koydu bu. Demek til boyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, adamdın bar dene müçölörü tilge gayrılat eken gün sayın. Til deytken. Sen tüz bol, biz tüz bolabız deytken. Sen kıyışıysan bizge daha kıyın bolat deytken. Biz de kıyışıyamız. Bugünkü en çoğun problema tuğandar uşul til söz menen. Ana oşo arkылуу анан кийин карап интернетке билип билбейли ар кимди жамандап, маскарлап, карикатура, чагымчылык, уруштурмай, шайтандын оюндары. Жок. Бу исламда жок таксыр. Бу менен авир таппайбыз. Бул менен биз келечегибизди таппайбыз. Бул менен туугандар ахиретте даража Алланын разычылыгын таппайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир сахih hadisini айтып берейин. Bukhari şerifte gelir. İnnel abd yetekellemu bi kelime min ridvanillah la yulqilaha balan yarfa'ullahu biha daracat. Bende bir söz söyleytken, tilinden söz çıkat eken, Allah razı olgan sözünü söyleyt. La yulqilaha balan itibar vermey, göngül burbayla, mındayla söylep koyganda. Biroq Allah razı olgan sözünü söyledi bulçu. Allah Subhanahu wa Ta'ala uşu menen beyişke kirgizip ele koybostan darajalarını beretke götürüp koyatken da. Bu bir söz. Ve innel abd la yetekellemu bi kelime min sakatillah la yulqilaha balan yahvi biha fi cehennem. Bende bir söz söyleyt. Allah narazı olgan söz söyleyt. Biroq aga göngül dele burbayt. Etibar dele berбейт. Allah Taala oşo arkılуу dozokко таштайт bunu. Peygamberimiz aytып atat. Bir söz menen beyişke çıgat, bir söz menen dozokko düşöt. Bir söz, her bir sözden Allah je razı olat, je narazı olat, eleksiz de.